Yeah. Iyi cano ni hatari. Iyi cano nta nyota ishobora kukwica. Jewe ikintu nshaka kuvuga hamwe abantu babigeraho baburara inshuro zitatu. Pastor asanzwe afise ibikorwa akora nikigira cumi akakijya wenyene. Guys, je ndi David kandi umukozi w'Imana ndakunda Imana. Ibyo bintu si ubutumwa bwiza. Okay, ibyo ndavyemeye. Ukura byumva. Ejo nigeze gupostinga. Abaye ari papa nyawe nabandi Yesu. Cyangwa nabari petit frère wa Yesu kandi jewe sinshaka kupfira abantu ku musaraba. Ukorera inoti urironka inoti. Buri biriye turakundana udafite inoti. Ukumva ko kandi wakumvise. Ufise inoti nubwo uba wakoze icyaha pasiteri biramugora kuguhagarika ari wowe utangira 10 kirenze mu rusengero biramugora araza agiye kugira gutya akabona amakaro ibintu byose niwabi kwatirika ndabisengera Imana ariko wewe yibeshe ari atamahero nyuma niwe utabura uko abigenza ni Yesu gusa Mesia niwe atabura uko abigenza ni Yesu gusa iryo zina rifise imbaraga rikizingwara zananira ribohora imbohe za Satani ibyo byose amaso yacu yarabibonye. Okay, niwe utabura uko abigenza ni Yesu gusa Mesia niwe wagwana out there turabasuhuje aho mwerere hose mu cyo byisi bitandukanye tubahaye ikaze kuri Behind the Show nkuko bisanzwe. We love you so much as you do. Tongerero kubaha ikaze kuri uyu munsi udasanzwe. Umunsi dufite mu brother wacu hano imbere ya kamera za Behind the Show. Mu brother twaherukanaga haciye iminsi myinshi kasi. Ariko rero abantu nizere ko bakikwibuka nubwo twiyongereye mu bwo dusigaye turi umuryango munini cyane mugari. Ariko reka sinaninga kwiriye kuguha ikaze kubera kuri uwo mu rugo ariko reka nongerebwe ikaze kuri Behind the Show. King David, welcome. Yes, murakoze abantu bariko barakurikirana Behind the Show. Ndabaramukije cyane naheruka ngakera cy'iminsi myinshi ariko nari naremeye kandi nzobikora kwama mpari mu gihe cyose. Tuzobona ko hariho ibintu byo kuganira ndakunda kuganira ibintu byinshi. So Imana duhezagirane. Be blessed. King David, hano baragukumbuye. Abantu bose bari bumva bankumbuye nanje nenda bakumbuye. So mbere yuko tunabasuhuza reka turagize Imana natwe turagize Imana mu kiganiro. Turagushimiye Imana, turagushimiye ko waduhaye amagara meza, turagushimiye ko dukunda urukundo mwami, urukundo tudashobora gusobanura, urukundo rutuma udukunda tutabikwiye turi babi ariko ugakomeza ukadukunda ukaturinda ukaduhezagira ukatuba hafi ukadukiza. Urakoze Imana ko wabikoze n'uyu munsi. Ndagushimiye ndasenze kugira ngo mwami umwanya wose tuza kuba turi hano tuganira ubane natwe tugushize imbere muri byose. Amen. Imana ibahezagira abantu bari Burundi, abari mu Rwanda, muri Tanzania, Congo, Canada, both the whole world. Barako nkunda kubabwira ko Behind the Show international. So rero mwese tubahaye ikaze kuri uyu munsi udasanzwe. King David asaneze cyane. Oh merci, urakoze cyane kabisa. Like ahantu hose wavanzemo n'akawaiti keza aho ngaho ni mu kagoro harimo akabeho. Yeah, I like it man, you look smart. Thank you. Uri na smart mu mutwe. Nivyo? Yeah. Oh, cye numva mpezagiwe. Guys, ari kintu cye numva mfashijwe. Babashijwe umutipe wo nakubwiye ngo urasa neza. How do you feel?
iyo umuhungu ambwiye ko nsa neza ndabifata ko biri seriye nca numvaza ko biri seriye kuko bitabaye ivyo urumva yego kabisa abahungu bo muri iyi minsi ejo bundi narigeze kuja ahantu ndiko ndakina basket ndakina hanyuma twariko turakina n'undi mu kipe turiko turakina haguma mbona amama pasi mugari baye wakinye neza tangura kumbaza amanimero bati okay tuzotura yego hari entraînement dukini bana ndamuha nimero tangura kumbari ati hewe uba hehe ndashaka kuzoza kukuramutsa ndavuga none ibi bintu nibiki ngo je vraiment nagukunze ngo uri mwiza what ngo ndi mwiza cyanumva biranse cyangwa ndumviriza yo wa mugabo je nkunda abadamu abahungu ntibanzamwo rero abahungu n'abahungu dukwiye kwirinda abahungu birakaze muri iyi minsi bashiki bacu murabura kuza muradufata hakiri kare abahungu bo muri iyi minsi basigaye bakaze urumva abahungu turi bake tugize kuba turi bake abahungu bandi bagaza bakora bya bintu bitabaho byo kuza badutereta rero mudufate neza abantu batazi batari bakuru ubwo King David ubwiyerekwa ubwo baritambukiye amatwi yakumva so King David twatumaze iminsi tutabonana ego abantu bari bagukumbuye ahangaha ariko nizera ko hari abandi bashyashya binjiye mu muryango batakuzi neza nagira ngo akanya gatoya utizimbye mu magambo ubabwire King David ni muntu ki okay King David ikintu cya mbere ni umuhungu ikindi cya kabiri ni umupapa ndafise abana ikindi cya gatatu ndi umukristo ikindi cya kane ndi umuririmbyi ikindi cya gatanu ndakunda no kuganira niyo mpamvu uyu munsi naje no ngaha naje kugira ngo tuganire ni byiza cyane ndise rero ibyo ngibyo bihagije umuntu ashobora kubona King David akibaza ngo wenda tuwushyize ku ruhande iyo kuririmba reka duhere ku mutima mutima si umutima si wigize umuntu okay ibintu biri ku mutima rero iyo uretse se winchika kandi iyo ubwiye abantu ngo ndakunda buriya urabizi ko iyo uvuze umuntu wumva umuntu wumva urukundo so iyo uvuze uti ndakunda ubushatse kuvuga iki ese urwo rukundo uvuze ni urukundo bwoko ki ni urukundo nuruhe rukundo iyo mvuga ko nkundana ndi umuntu nje ndiko ndavuga ndakunda kugira ikintu ntanze muri societe gishobora gufasha abandi muri iyo sansi ndavuga ngo iyo umuntu akunda ikimenyetso cya mbere cyerekana ko ukunda uratanga ntuzubwire inkoko ngo ndagukunda uzoba ushaka kuyirya umugabo iyo ubwiye umuntu ati umuvyeyi yabwiye umwana ati ndagukunda birumvikana cyane kuko usanga atanga cyane aratanga umwanya atanga ratio aratanga amahera ya minerval aragura ni muri iyo sansi none umusore yabwiye umukobwa ngo ndagukunda ubwo ashaka kumuha umutima we ntabwo bashaka kumurya nk'uko barya inkoko oya bijya babyita ubusabane no gusabana buri kuri dogere yo hejuru kuko burya nta muhungu ajya umukobwa bibaye ibyo boba bajyana mugabo bo ni ubusabane buri profond ariko reka ndagutera inkuru hagati aho ako kantu karakaze entre parenthèse ukaba uri umuhungu nako ukaba uri umukobwa ukabona umuhungu arakubwiye ko agukunda gushaka
mugakundana imyaka 10 20 hari akantu nasize kuri strategy ubundi baje gufata ku nguvu umusore amaze imyaka 15 akundana n'umukobwa nyina w'umukobwa caraza bazanye na pasteri n'ibiki byose n'ivyo kunywa bashika badodora basha bamwambika impuzu aho nyene ndagisohoka umupasiteri aratangura ngo uyu musore amaze imyaka 15 atereta umukobwa w'abandi ngo uyu munsi twashaka ngo barangorane umuhungu umusore ntabwo se uko yari yaje afise umupanga acavuga ati bana umuhungu atanguye kwanka gaca sora umupanga ndagutema umuhungu ati sawa ndeme baca baramurongoza ku nguvu bon niko ndavuga nti rero ukabura umukobwa umuhungu akakubwira ko agukunda uzomubaze ikibazo citwa mbega unkunda urukundo rumeze gute kugira mu bishire ku mugaragaro hari gihe usanga ujya gukundamwo wo vyemera hakwa guhenda ko mukundana ibintu bikomeye mukazoza kubihindura mu nyuma ngo numbugiye gutumenera umuceri sorry David avugisha ukuraga karenza oya hari umukobwa ugiye kumutereta abashaka kumubwiza ukuri hari igihe uko nyene uko kuri ushaka kumubwira aza kukwemera ukamubwira ati jewe nagushimye mugabo ibintu byo kubana ntibirimo ndashaka tugire tumaking sure ko tubanye tugize ibi n'ibi tuganira ari gihe usanga ari gusanga umukobwa kubera ukuntu watanga umubwira sanga twagiye ariko imubwiye jewe ndagira ibyo kujya ntibice ngaha biguma ngaha kubera ngo ndakwibuka ndavyisahani mbona izina ryawe ngo urenda gukunda ndashaka dukundane ndagusezeraniye ko nzoba ibi nibi ugasanga ntubikoze mu nyuma kandi abakobwa imitima yabo irakira cyane irakira amajambo kayabika ku mutima ushobora kumubwira ati jewe nzogutwara muri Amerika uri kurafyina nyene abona ko kuramubesha ko atamera wona ufise bana kaguma hano one day yace n'imyaka ningahe uzaza mva none ko wa munsi wa mwaka wa naka wambariye ngo uzontwara muri Amerika tumubwira ati zari urumva ariko abamama n'abagore n'abakobwa mutubabarire hari igihe tuvuga tukarenza biba ari urukundo twumva hari igihe turuvuga mu kurenza kandi je mbona mubikunda si bibi vraiment ariko burya igitsina gore kirimanye urukundo niko nkeka buri Imana yaremye umugore nkeka ko buri yamuremanye urukundo rwinshi mbona abagore bagira urukundo cyane gose kubera ko ntabwo urumva mani nkubwiye ngo King David viwanyu ego uzi hano tubana ntakweretse ibintu bikwemeza yuko ngewe nshobora kugutunga we King David tuvuge turabaho gutu nakubwira King David waje hano ukaza kumufasha ubuzima tukana ndi gusuraguringa nta n'igitanda ngira nta n'inzu ngira hano nibera hano muri aka kazu kameze gutya na gutya k'ibyondo n'iki nta kazi mfite ariko King David ndagukunda waje tukibanira mene uri umuhungu kugira ngo uzabyemere byemere ubyiwayo urasiye biragoye kuki ibiharuro byinshi ariko ari umukobwa tumva nubwo ntacyo mfite resiko tugende abagore respect big up turabubaha vraiment abagore mufite urukundo abantu babeshyira ngo narukundo mugira no je ndabivuza abagore mufite urukundo ahubwo reka nongere ko akandi gatonya urazi ko abagore uretse n'ico conyene urumva aragira ukwizera akagushira mu bikorwa umugore ashobora kugenda akuvana ari etage ahantu heza mu kizungu mu mahera kubera urukundo agasanga umuntu bazorara ku kirago kandi akavyemera ikindi kintu naco nongera ko gitonyi nuko abakobwa cyangwa se abagore barafise umutima wo kwihangana urabona umugabo yashobora gushikane usanga umugabo arakoze ikosa bamufatanya agafu avuye kuyiba uravyumva bamufatanya agafu muri message ya WhatsApp
aheje kwiba agafu muri message ya WhatsApp Yeah, muri message, yeah. cyangwa muri call Eh, ako yeah, gafu yeah. kaba karimwo ibintu byinshi bivuga ngo urumva nawe uvyumva bijya bintu byose uyu munsi byari hatari cyangwa numva Byita agafu. numva oya nagaterme nshatse kuvuga mu fasoni wavuze ngo ndiko ndashira amabanga yose hanze ubunye ngira ndayubahiritse so agasanga ngo nkayo nk'agafu agafatanywa iryo tonga basi niko mu Kirundi tuvuga gufatana itonga iyo umusuma agiye kwiba bakamufata yikoreye ivyo yivye donc umugore arashobora kubifata muri message kamara imisa ababaye akiyumvira none basi nakoze ikosa rimeze gute basi naho yo bivuga gasara kagira gute gasara mugabo you get sorry I'm sorry vraiment ukamuha razone iro turuva kubabari arashobora kugenda kamara indwi yose mugabo iyo ndwi yabimara avuga ati kwika ataza kunsaba imbabazi why not mugabo wihende aba ari umugabo cyangwa umuhungu usanga ibyo kwihangana bica bigabanuka none uvuze ko iki kintu itangumuza buriya ntabwo tubyinjiremo cyane wenda dushobora kuza ikindi gihe ariko ndashaka kubaze buriya nimba abagore bagiye kwihangana kugeza aho ngaho buriya kuki habaho divorces kuki habaho gutandukana kandi wenda hakagombye kubaho ubwiyunge nk'ubwo biba byagenze bite ujya rero ndagutera inkuru divorce si kuri bose njye ngira mvuge bimwe mu byo noba nibaza ko ari general divorce ntiba ujya munsi yo gutandukana divorce irashobora kuba mu myaka 5 mwe mukabona ijya ibaye nyuma y'imyaka 5 mugabo yaratanguye imyaka 5 iheze divorce na ndukurikirana rw'ibintu bigenda bifatana iki kintu urakubabariye kijya kiraje kikaza gutya akagisiporta usanga ari bikomere byinshi uko ibihe bigenda biza ukwihangana kukagenda guhera urukundo rukagenda ruhera iyo rero mudabaye bagabo mwese mubwe muti uko bigenda kose turagumana icyo ni cyambere nuvuga ngo habwizwa kubaho decision definitive yo kuvuga ati kama mbaya biba byiza turagumana amakuru furu dutandukanije naco ciza ariko rero urumva iyo birenze urugezo go mu mutima ukakira icyumviro cyo kuvuga ati ibintu sinshobora kuvyihanganira hazoja ko nikindi kuko nta muntu w'umumarayika hari muga muramba bari muzo mundangire umuntu w'umumarayika adakora amakosa ari kumva no kuri behind was kuri uyu abakobwa beza cyane ata amakosa bafise badafite amakosa abasore bakijijwe abasore rero muko muratereta muraza muri behind words show ari abantu badagira amakosa donc rero muri make en général ndavuga ngo ni ibintu biba uyu munsi byatanguye kera that's good reka twere kubyinjiramo cyane kuko ni ibintu birebire kuba byafata n'umunsi yego ni nyine complex ariko reka tutarava mu buzima wenda kubaza utubazo nka dukeya mu buzima bwawe nta kibazo kuri iyi si iyo ubyutse ukabona urimo urahumeka ugakora akazi bikagenda ukwezi kugashira umwaka ugashira nicyo kintu kigushimisha ukumva ugeze muri high ukumva ugeze muri ya level ukumva wishimye kuburi challenge urumva icyo kibazo ni challenge nicyo nzaza kuvuga sinyishwe uran challenge nuvuga ngo ikintu kinshimisha kuvuga nyine ikintu gituma ujya kuri pond ukavuga ati wow nishimiye ko ndi ukishima kazo ukumva urishimye niyo byaba ari umunota niki kigushimisha okay mon frère reka ndabwiza ukuri icyo kibazo nticyoroshe kandi nticyoroshe kuko okay ibintu bishimisha umuntu ku isi ni byinshi ariko ikinshimisha ubwa mbere kuba ndiho biranshimishije icyo cyo twese turakishimira urumva umbagije nyisho ndashaka ikintu kuko nticyagushimisha n'umuntu utariho ese umva wakushima utariho so urwo ni ikintu kirenze kuburiho kuko kuburiho n'uwo wishima kubera kuriho none nanjye nakubajije ngo niki kigushimisha urwo ngo n'ukuriho ni iki kuba ndiho ne donc kuba uriho nyine niyo mpamvu wishima rero ndashaka icyo kintu gituma wishima kubera ko uriho n'ubundi kuko ntiwakushima utariho
okay je ndakunda gufashanya biranshimisha iyo mfashije umuntu bimwe mu bihe binshimisha cyane iyo mfashije nk'umuntu nkabona ibintu byiwe biko biragenda neza kujya kuntu mbona nezerewe yego a reconnaître yego birantera emotion biranshimisha mba numva ko kubaho kwanje kunshimishije nanje kumbura sinzi ko nabyishwe gutyo bimaze kumba ko akatari gake umva King David niki kintu kigutwara umwanya munini akazi ndagukora gukora iyo uri wenyine niki ukunda gukora gusenga ndakunda gusenga kuririmba ndakunda kuririmba ndakunda gusenga ndakunda kuraba movie ndakunda kuraba movie ndakunda kuganira nubu naje ngakubera nyene nkunda kuganira ndakunda kuganira cyane reka ngubaza kandi kabazo kanje ahubwo reka gutera inkuru nubwo nkunda filme ndakunda n'ibintu bitwenza ndakunda ibintu biri comique je yo nshize kuri stati zanje mu bisanzwe zija ku bintu je nkunda ibintu vy'Imana ibintu biri comique ikindi kintu nkunda ndakunda ikiganiro turi nk'abantu benshi yego bafise ivyumviro biri avance ahubwo ndagusaba nyene kugira ngo uwundi munsi bishoboka tuzoze turagira nk'isuje muri podcast suje yerekeye ikintu kanaka ufise nk'abantu umwe babiri batatu bane uziti uyu muntu ari fort muri social uyu muntu ari fort muri bintu bari hamwe bagakora gane ndabikunda cyane ndakunda kuganira kubera iki kubera nize muri interna za stories zo muri dotware yebana muri dotware niho hantu hambere nanezererewe kuba ku isi ahandi hose abari muhira okay King David bibaye ngombwa yuko uhura n'umuntu cyangwa se wifuza ko hari umuntu ukuba impande ugeze ushaje ufasha akabanda ngira like 4 characters zishobora kuba zarangomwe ikintu cya mbere ni umuntu ankunda ndakunda umuntu ankunda urukundo biri vast ni umuntu amenya ko akakuba hafi ukabona ko akumenye amenye uragwaye umerewe gute wariye umeze gute naho aba ataguhaye injya uguma wumva umengo uwo muntu muri kumwe wagira ikibazo akakuba hafi umuntu ankunda ndamukunda iyo ni caractère ya mbere ndakunda umuntu afise ubwenge unchallenging mu bintu bandiko ndacamo apana umuntu wese mwisi yose ndabweti unama cha unama haguruka no ndakunda umuntu unchallenging atanyopoza ariko unchallenging ambaze ati kubera iki nani namwe nti bimeze gutya na gutya cyambara ati none bigenze gutya ubona gute kubyo mbona kumengo ndiko ndagira ndakubona umuntu wa kabiri banga ndakunda umuntu atemera vyose ariko ambaza vyose kugira ngo nisigure kandi ndi mu nzira mbi ankosore uwo muntu ndakunda umuntu rero akora ibikorwa atari kinebwe umva ndibaye gatakata ndakunda umuntu akunda Imana asenga bana afise ibisazi nk'ivy'iwanje ladies and gentlemen umuntu ufitiyerekwa aritambutse muri Kongo bana aritambutse cyangwa se anyandikira inbox noneho mukorera umuti so urakoze cyane rero King David reka noneho tuve mu buzima busanzwe akubajije ibibazo byinshi mubabarire nakurambiye nanje nta kibazo nibyo nkunda akubaye ko ari byo nkunda reka dukoreshe igihe noneho wenda nituza kubona hari akanya gasigaye turaza kugaruka muri ubuzima busanzwe ariko noneho reka nashaka yuko twinjira muri kariyeri ya muzika yawe kugira ngo naho tuganireho gatoya of course nk'uko abantu babizi King David ni umuhanzi w'umu gospel so uririmba gospel nkeka ko abantu benshi barakuzi kuko mu bitaramo mu my grace atandukanye my grace barakubona so ariko hari n'abandi bashyashya batakuzi of course cyangwa se banakuzi ariko batakuzi neza nagira ngo rero muri make utuganizeho gatoya ntabwo ndi
tugaruke muri monotapasi kubera yuko wigize kubivugaho ariko ndagira ngo wenda tuganire nowadays umuziki wawe kariyeri yawe y'umuziki mw'iminsi King David byifashe gute? Kariyeri y'umuziki yari maze iminsi itari kirakora cyane kubera namaze igihe ntasohora audio ntakora na concert, ariko ndiko ndategura gukora ama video y'ama audio maze gukora kugira ngo nsubire kwataka ama concert hariho ibintu bigaragara nakoze. Urabona mfise indirimbo nyinshi, mfise indirimbo yitwa Ntuzenya, mfise indirimbo yitwa Papa niyo mperuka gusohora vuba. Ndimbo nkunda cyane ndayikunda. Papa 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 So bakutiye papa 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 ni watabura uko abigenza ni Yesu gusa, niwe 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 utabura uko abigenza ni Yesu gusa, Mesia niwe 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 ni watabura uko abigenza ni Yesu gusa, iryo zina rifise imbaraga rikiza indwara zananira ribohora imbohe za Satani, ivyo byose amaso yacu yarabibonye. Okay, niwe 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 utabura uko abigenza ni Yesu gusa, Mesia niwe 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 ni watabura uko abigenza ni Yesu gusa. Okay. Pick up yourself, my brother. Iyo ni indirimbo yitwa Niwe, ndishaka ndayikorere video ahubwo numva ubona gute ariyo ntanguriye. Ni byiza cyane kuko iyo ndirimbo ndayikunda nanjye nzashoramo. Okay. Thank you. Inkunga ndazakira. So maze gukora iyo nzokora n'indi gishangani ivuga ngo ufanelwe. N'abantu bafite yirego kuri iyo ndirimbo nta kibazo, investment turazakira. Ego vraiment umuntu yumva ati nshaka gufasha iyo ndirimbo ndayikunze, ni indirimbo ifite amagambo meza cyane, ni indirimbo genda nkunda kumva cyane, ariko ni indirimbo nziza cyane. Ufite turasa no kubaha YouTube account yawe kugira ngo babashe kujyayo bayumve, ndaza no gupininga link hasi kugira ngo baze gukanda kuri iyo link muri comment, bagende kuri channel yawe bumve indirimbo zawe, bumve ubuhanga, bumve bagende ikintu bakubwira, baguhe feedback, comment. Nico no kongera ko nico nagabanyura. No, donc urumva iyo ni indirimbo ndashaka kuyikora guys, ndayibanyoteje izo bari nziza. Mu producer wanje n'uyu turi kumwe, niba mubona ibintu iyi sound urumva ya majwi aya mashusho azobara amashusho ateye ubwoba. Hanyuma ahubwo nanje ndagomba ndamuvuge ko gato ni mu producer mwiza. Jewe Jesse nzi kubwira umuntu ibintu adakora, niwe ankorera muri concert, niwe ankorera video, niwe azishootinga, niwe azikora ibintu byose muzobona kuri YouTube ya channel yanje, niwe yabikoze. So tumukomera amashi. Uyu mutipe ni umuntu w'umurevolutionnaire yitwa Inox, afise Ntuzenya channel yitwa, iyi channel turiko yitwa Behind Words Show. Afise channel ya comedy yitwa Naboa Comedy. Afise channel ya histories yitwa Behind Words Terrace. Avuga inkuru zikora ku mutima. So je kubwanje nivuga umugisha kuba tumufise. Rero nayifashe kana gato kugira ngo ndamuvuge ko, ariko ndashaka kubabwira ko ni wazonkorera video. Muzobibona ndabibanyoteje, ni ibintu rero bizoba ari byiza. Nzokora iyo niwe Papa, nayise Papa, hanyuma nzokora ufanelwe kukensiwa, ufanelwe kukensiwa. Nayo ni indirimbo y'igishangana. Nzokora
video y'indirimbo yaramaze gusohoka kera imaze igihe narayishize kuri YouTube yitwa izina riruta ayandi mazina, niyo nzokora n'izindi nzokora n'iyindi ivuga nzitaya mashweni igishangana. Okay, nzoguma nkora indirimbo zigiye zitandukanye. Ivyo nivyo bikorwa ndiko ndakora muri music. Wambajije ibintu vya music rero nivyo bikorwa ndiko ndategura. Nshaka gukora ama video y'izo ndirimbo kwanza maze gukora audio. Mugabo guys, ndabafitiye n'ibindi bikorwa. Nivuga ngo ndabafitiye ama composition meza mu misi igiye kuza, ama composition meza cyane. Ni surprise. Ndizera babyumvise rero. Ariko bagwe n'akaji. Okay. Wobeze. Merci, murakoze cyane. Bagaragaje wobeze umuhogo. Guys, nizere yuko umusore wacu yabaririmbiye kandi mwumvise ijwi ry'uko rimeze. David, ni wowe wiyandikira, ni wowe wicurangira, bigenda gute muri process ya production y'umuziki wawe? Muri process ya production nije nandika melody n'amajambo nije ndabikora. Hanyuma ndazi kuvuza, ndazi amanote, ndazi kuvuza gato, mbwa sindi umu professionnel. Kenshi rero ndiko ndakompoza muri melody mba numva amanote yo gufata. Mugabo iyo ngiye muri studio ndabiha umuntu akabikora. Ufite manager? Mfite manager. Wapi nta manager ndaronka, nibaza ko ari kubera ntarashira hanze ibikorwa bikomakomeye. Partnership cyangwa se imikoranire yawe n'insengero cyangwa se n'amatorero biba bimeze bite? Okay, ukuntu nkora nukuvuga kubera ntari bwatangure gukora ibintu bikaze cyane. Mu bisanzwe iyo nkoze concert ndatumira abantu bose, abazi izo ndirimbo, abanzi, abashaka guhimbaza Imana bari mu mashengero baraza. Mugabo ndashobora no gutumira abaririmbyi bamwe bo mu mashengero, nkabatumira kugira ngo baparticipe baririmbe. Nk'uko concert nakoze uravyibuka, arimo ba Princesa Sofia, abandi baririmbyi bo ngaba bitwa ba Louis Chambour, abandi bakomakomeye twagiye turakora, twarakoranye. So donc ni bwo buryo bukoze nkora n'abantu babaririmbyi nkanje. Ariko hari akantu kari très important wabajije ku mashengero. Iyi shengero rintumiye ndagenda nkaririmba nk'umutumigwa. That's good. Ariko bagiye kubwira abantu kuri translator. Wapi? Kandi nyamubona. Ufite gufata piano, amanote ni sana. I mean translator. God. Kunjiruka je kukubona nigize kukubona. Jewe okay. Ahantu uri ku translating. Ahantu nahora nsengera ndagira icyo bita interpretation. Ibintu umuntu ariko aravuga mu giportugais umuntu ariko aravuga mu kirundi nkabishyira mu giportugais, cyangwa ushatse no kubivuga mu giportugais nkabishyira mu kirundi. Mugabo si ibintu nkora cyane, ni ibintu nakora kubera ndabizi vraiment ndagerageza. Mpamvu navuze kubizi nakurikiranye nyine uburyo buriya umuntu uri gutranslatinga uburyo agenda donc akurikira uri kuvuga n'uburyo agenda. Nabona mu buryo pasteur ari kuvugira hejuru aho ukazamuka, yakwicara ukicara, yakwiruka ukiruka, yabyina ukabyina. So that things nibyo bintu nyine bigaragaza umuntu ufite talent. Nabonye rero ko ari impano yawe. Yego ntabwo wabishobora byose, ariko igenda gira ngo motivating yuko ushobora kubikora kandi bikaba ari ibintu bishobora kuzana ingamu. None ikintu nashaka kukubaza, umuziki wawe muri ubu buryo ukoramo ni ntumbero yawe, ni target yawe? Waje gukomoza uvuga uti ntabwo nkora umuziki kugira ngo mbone amafaranga cyangwa se mbone nkora umuziki kugira ngo ushimishe abantu, but you invest, urashora. Nashaka kukubaza umuziki wawe income cyangwa se inyungu y'ibyo washoye kurahe ni gukora umuziki kugira ngo ushimishe cyangwa ushimishe abantu?
yani nshaka navuze ndabakunda niyo nyungu yani uvuga ngo oya sikubitangira sikubitangira Yesu niwe yatwitangira bishobora Yesu no bishobora no ndabesha ariko ndakunda kugira ikintu ntanze cyofasha income yanje niyi nukubona ko nshoboye byibuze gutanga iyo myidagaduro mu bantu ndizera ko warabonye concert yanje kuntu yagenze zari indirimbo abantu batazi mugabo warabona ko ari ikintu kidasanzwe narabikunze cyane kabisa people were dancing enjoying so ikintu objectif yanje income yanje niyi nshaka kubona one day binyorohera nko mu mezi nk'atatu canke abiri ko nshobora gukoranya abantu barenga 1000 mugabo aho hantu turi batariko baravuga ngo David oya bariko baravuga ati mana wabanye natwe watugiriye neza urumva mugabo en plus bidagadura banezerewe nshaka kubona aba jeune bameze nk'ukuntu jemeze bafise ingabire muri bo bumva bashaka gushika kure bariko barakora ibintu nkanje niko ndabikora canke bakanabirenzako badukoranya nabo shaka ibintu by'ibisazi bimeze nk'uko hako aba jeune bamara ama dimanche bafata amagahunda dafise icagize nshaka ndondera ahantu tuzoza turakanaliza amahera yacu mu bintu biduha imyidagaduro kandi bidufasha gukunda Imana no kuyihimbaza ubuze ikintu kijyanye no gukunda Imana ni yuko abo umukozi w'Imana cyane nshaka kukubaza hanjye abajene bafata gahunda ntibajye gusenga hanjye nkubwisha ukuri ntabwo nkunda kujya gusenga yes ariko kera narabikundaga none nza kwisanga mu rusengero n'urwo rusengero rero nza kubona imyitwarire atari myiza yarwo ncika intege noneho mitambura nazambaraga zo kuvuga ngo najya mu rundi ariko uvuze ko ibyo bintu ndavuga nti niriye jambo wabwira urubyiruko uko wari ukomeje ku rubyiruko ntabwo mvuze ntabwo mvuze kuba najya mu rusengero ntabwo mvuze ko utakagiyeyo urubyiruko mu nde mugomba kujya gusenga kuko nanjye ubu mfite uko nsenga uvuga ngo buri muntu wese afite uburyo ahura n'Imana so ariko gusenga ni byiza ndanabyubaha kandi ndanabikunda nifuza kuba nanabikora nuko nyine akantu ko muri mind uvuga ngo nahindura idini karananiye ariko I'm still just thinking about it maybe hari igihe nyine pastor azanshiraho ibiganza so rero nagira ngo sorry niye motivation ni ndihe jambo waha abajene urubyiruko mu bijyanye n'imyizerere ikintu cya mbere impano ya mbere no yiha abajene bakijijwe iyi cano ni hatari iyi cano nta nyota ishobora kukwica okay nariko ndavuga nti icya mbere nshaka kugira inama ngira inama abo bantu bari mu eglise abapasteri abantu abajene bayoboye abandi bajene ndishua ntakekeranye ko ari ingabire nyinshi mu eglise right so niba hari ingabire nyinshi mu eglise ikintu impanuro je notanga do something kora ibintu kora concert tumira abantu mwasohoye video mwakoze ibiki ivyo bintu bizotuma umuntu ataza ku rusengero azoza je ngira ndabahe example muca mubibona ibyo mvuze ko ari ukuri ndakubaze mbonyi aje gukora concert ino Mozambique ujya mbonyene wewe wojayo ya mukunda najayo okay wajayo niwe muririmbyi wa gospel ukunda nawe ndagukunda urakunda indirimbo yawe nkoze concert woza naza okay nawe ntoba nagutumye umugo kabona afishe ni David aza gukora indirimbo kuno woza ya naza kora ko nkundu ubutumwa ucisha mu ndirimbo yawe nabibonye example rero ni nashaka kubabwira urabona uyu aheje kutubwira ko atakija kenshi ku rusengero mugabo yumse ko nakoze concert arashobora kuza bisobanura iki
dufise muri twebwe ubundi bubasha bushobora kurengana impome zine, nuko kenshi mu ma eglise mbabare kubivuga muri ubu buryo, kenshi mu ma eglise abantu benshi ntibafise intumbero yo kubaka umubiri wa Kristo. Bibaza ko urusengero ari zirya nkuta zine. Urusengero si inkuta zine, siko Bibiri bivuga. Bibiri ivuga ko Yesu azoza gutora ishengero, ntabwo ariko aravuga ko ari zirya nkuta zine. Bibiliya ivuga ngo nzosuka mpwemu wanje ku ishengero, ntihariko aravuga ngo ku kibanza nzosuka mpwemu, ariko aravuga ko azosuka ubushobozi ku bantu. So ikintu rero nshaka ko dukora, nifuza nivuga ngo ni ikintu kiri muri jewe nshobora gushaka no mu bikorwa kugira ngo kumbure influence abandi, ni ukugira ngo ivyo bikorwa bibeho, ne abantu dutangura gukora ama concert, eglise ibe gusa iyo kugenda bwa tugende kubakwa, mugabo eglise igira abandi basore bafite ama activité. Muri eglise hari abaririmbyi, muri eglise hari abantu bashobora gukora filme, cinema. Ndabeshe nk'ubu je mfise eglise, nkaca ndavuga ati je nshaka gukora filme muri eglise yanje, ari groupe ya filme, nkavuga ati ingo du shooting ntiwoza woza, kandi woza uraza no kuhasenge iyo filme iri ku entertaining abantu kandi no kubagira gute no kubigisha. Umva ko byo tuma no dimanche uza no gusenga. Je ubwo numva fact, numva impamvu hari ituma abantu benshi batanisanga mu rusengero, nuko wenda ntabwo mbizi je n'igitekerezo cyanjye, aba pastor donc bibanda cyane umwihariko wo mu rusengero cyane kurusha kwibanda ku mibereho y'abantu. That's right. Mu yandi majambo, ibintu byose bibe ku nyungu y'urusengero, abakristo banje, ishikanwa ryanje, iterambere ry'ishengero, abantu buzure mu ishengero ryanje. Abantu bashimagizwa ku ruhimbi ni bamwe, hanyuma byitirirwe jewe kuko ndi pasiteri, baransenge mfise ayo mavuta. Wewe abandi mufise ibintu byo kuririmba, genda hari ivyo nibiki, abakora theatre filme ivyo nibiki. Hari umuvandimwe twarimo tuganira hano kuri Behind the Walls show, akomoje icyo kintu avuga ati ese nukubera iki abapasiteri aho kugira ngo umupasiteri buri gihe abwira abantu ngo nimuture Imana, ni gute atababwira no kugira ngo ababwire ati hano hari umukecuru mukuru, uriya mukecuru uri inyuma inzu yaramugwiriye, mureke duture tujye kumwubakira inzu. Ariko burya akababwira ngo muture Imana, muzane amafaranga, mureke twubake dushyire amakaro hano muri rusengero. Nizera ko mujyanye amakaro k'uwo mukecuru si yaba blessing nabyo kurusha uko mubanza ngo mu rusengero, ariko umukecuru mukamushyiraho ibati ntakomeze kunyagira. Uyu muntu yari amavuga ati wayi kugira nyine abo bantu badashobora kumva ko ngo batekereze ko ibyo bintu bishobora kuba byahindura abantu, ndetse n'uwo mukecuru nkeka ko akorewe ibyo bintu yabwiriza n'abandi benshi cyane, kubera ko yaba yamaze kubona imbuto z'urusengero. Akandi kantu utarabisobanura bivuze gutya, ariko dufite nk'ikibazo. Uri umukozi w'Imana buriya weretswe, umwuka w'Imana ari kumwe nawe. Akandi kantu twavuze tuti rimwe na rimwe urabona mu rusengero iba ari ni society, ni community. Urusengero barimo abantu batandukanye, ingeri zitandukanye, abakene, abakire, abishoboye, abatishoboye. Ariko twaraganiriye turavuga ati ese ni ukubera iki umukene ashobora kuza akagusanga wowe nk'umushumba akakubwira ati abana banjye bamaze iminsi 3 batarya, bimeze nabi mushumba, bacumubwira ati fuka mu rusengero, agahita akubwira exactly, agahita akubwira ngo rero ngo kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, kandi bamaze iminsi 3 batarya, birukanwe no ku ishuri, akakubwira ati fata icyumweru cy'amasengesho utarya, uvuga ngo hagiye kujya iminsi 3 wongereye iminsi 7 ngo ni iminsi 10, kwanza urahita kuko uruba kandi nujya muri iki cyumweru cy'amasengesho cyo gusenga nyuma yabo nta nubwo ari kubwira ati noneho kuri gusenga kugira ngo abana badapfa, uze mu rugo madamu aguhe nk'ibiro 5 by'umuceri bage barya, kandi ugasanga iwawe muri depo harimo imiceri, harimo amavuta, harimo iki, ntiyabakuraho ni litiro imwe. Uyu muntu yarimo avuga, yari umutumirwa navuga ati ibi bintu byakagombye kuhinduka, bagombye kugira umutima nibagire ahubwo ibintu bimeze nk'aho ari uburyayi. Imana ishimwe ko muri Mozambique atabakozi b'Imana bakora ibintu nk'ivyo, ariko nagomba mbibwira abakozi b'Imana bo mu bindi bihugu bafite iyo migenzo. Guys, ijambo ry'Imana
okay mumbabarire jewe mu mwishengero canke mu mubiri wa Kristo ndubaha abakozi b'Imana bameze nk'abapapa muga imbere y'Imana buriya twese turuguya na papa mvyara imbere y'Imana twese duhamagara Yesu papa wacu twese turi irmão donc ariko ukuntu abakozi b'Imana bamwe babikora si je ndabikunda uko urumva icambere nibaza ko mu rusengero mu bisanzwe ikintu novuga muri make wabivuze byose wabirangije uri umukozi w'Imana nibaza ko ntabwo twari umukozi w'Imana niba afise akazi akora afise iduka nabo mwishengero bafise iduka hanyuma bo mwishengero bagasubira bakaca gufata ikigira 10 cyose civyo bo bakoreye mu iduka ryabo na bakabizanira pasteur ako kantu kumva gute wewe urakora ufise iduka je ndi pasteur mfise iduka uri umukristo usengera mu ishengero rya Kristo mugabo jewe Imana uwo Kristo yahamagaye kugira ngo ndabegeranye dusengere hamwe amahera yanyu muce muzamura ya agenda yaje mugabo ikigira 10 carabaho sindiko ndanga ko kitabayeho yari imiryango y'abana 12 harimo ba Yosefu ba Yuda Benjamin n'abandi benshi aba Lewi rero abantu ba Levi umwana yitwa Levis ntibigeze bamuha isambu kuriya bashibaze kugira mu gihugu cy'isezerano bavuga ubwoko buzajya buba mu bandi babigisha iby'Imana nukuvuga ngo nta kazi bakoraga ntibahingaga ntibarima mu Kirundi nta kikorwa kimwe bakora niyo mpamvu rero abandi bahinga bahitaga babazanira ibiryo ariko ibihari ubu nukuvuga ngo igico kigira 10 kiraza umuntu wese aba afise ukuntu yateguye urusengero rwe ko ruzokora sinshaka kwinjirira abantu na bamwe mugabo jewe ikintu nshaka kuvuga hamwe abantu babigeraho baburara inshuro zitatu pastor asanzwe afise ibikorwa akora nikigira 10 akakijya wenyene guys je ndi David kandi umukozi w'Imana ndakunda Imana ivyo bintu si ubutumwa bwiza ivyo bintu sivyo Yesu yaje akora Yesu yaje bare muzobisobanurire one day uzotumira umukozi w'Imana wamufise zandi nkunda uzotumira umukozi w'Imana tukiganireko ndamushaka uzumushake nanje uzocushaka nuzumubwire ko tuzobonana abantu bitubaza ivyo nyene bon jewe umusanzwe ndemera kigira 10 mugabo avec objectif yo kubaka urusengero mu gihe umukozi w'Imana atakazi kandi afise ndemera ko bamuha ikigira 10 kugira ngo abana bari muhira bamurihira inzu ibintu byose okay akorera Imana en plein jour nta mugabo iyo nzu yiwe pardon ibe inzu yo gukorera Imana gusa nka kujya kwa abarewi ntibigera bafata isuka bama biga gusa ibyagezwe bagira nico je mbona nico rero navuga nti ugasanga umuntu ariko arabwira ikindi cyadutse kutakivuga aba profete bamugenda guhanurira Imana iraguha imodoka muri iyi minsi muri iki cyumweru ariko mbonye umumarayika w'Imana ngo agukiza urupfu ngo tanga 100 kugira ngo ibyo bintu bibe uvuza ko kanditse gato nta gucira ijambo muri Kenya iyo umuprofeta akuhanuriye ntugire ikintu muba nimba gwanduye acha busubizayo Jesus ubuhanuzi bwanje busubira iyo buvuye oh God my God twakomeje rero ibyo bintu nabyo bisigaye biriho byinshi cyane ariko wenda tuzabiganiraho twabonye umukozi w'Imana ku buryo tuzakora ako challenge no reka kubera ko dusigaranye igihe gitoya yes reka ducemo noneho hari utubazo nashaka kukubaza numva natangiye nkubwira nti njyewe ntabwo njya gusenga ariko buri muntu wese afite impamvu ariko njye mfite impamvu zanjye zituma ntajya gusenga akandi kantu rero nashaka kubwira katumye njye ntajya gusenga nuko naje kurira nkasanga eglise zimwe na zimwe nubwo baba baririmba mu rukundo ngo Yesu aradukunda baba hari mbona abantu bashaka gukundwa kurusha uko bakunda uti kubera iki bashaka gukundwa kurusha uko bakunda Imana ikukunde kurusha uko ukunda abandi bantu okay ndaza none kugarukaho
kugaruka ko kiri kibazo none bukubaze ariko kamera aho ngaho njya mbibona ugibona nko mu bintu bijyanye n'ibyago ibyago muragize ibyago warapfushije ibyago cyangwa umuntu warapfuye nawe sibyo sometimes ubona hari igihe habamo superiority nimba nkeka ko nimba koko eglise nimba eglise ari inzu y'Imana irimo abantu bizera Imana kandi abantu bizera Imana bose bakomoka ku Mana nimba bakomoka ku Mana bose baba bari abavandimwe ni gute wasobanura uburyo hari umuntu upfusha cyangwa agapfa kugira ngo bamushyingure bagasabiriza kugira ngo ashyingurwe hakaba hari n'upfusha cyangwa agapfa ibintu bikihuta bikanakorwa nta kindi kibazo kibaye kandi abo bantu bose bigisha yuko baba mu nzu y'Imana ari abantu b'Imana bivuze ngo cela implique que abo bantu ni abavandimwe bose kuko baturuka ku Mana so wowe nkaho ufite abana mu rugo rwawe umukuru yapfa ukamushyingura neza ntabwo ni urugero umukuru yapfa ukamushyingura neza umutoya yapfa ukamushyingura nabi cyangwa ukamuherekeza nabi so what is that means ni gute wasobanura ibintu wabikora question mark ako kantu mukumve kari mu bwenge ukorera inoti urironka inoti buri biriya bintu turakundana udafite inoti ukumva ako kantu wakumvise ufise inoti nubwo wowe wakoze icyaha pasiteri biramugora kuguhagarika ari wowe utangira 10 kirenze mu rusengero biramugora araza agiye kugira gutya akabona amakaro ibintu byose niwabi kwatirika ndabisengera Imana ariko wewe yibeshe hari atamahera niyo mpamvu ako kantu mukumve question mark abantu mujye muri comment section namwe mujye mutanga ibitekerezo muduhe ibitekerezo kabisa kugira ngo tujye tugaruka mu kindi kiganiro noneho tubiheraho yes cyangwa se dushake n'umutumirwa ushobora kudusobanura neza yes ako kantu mva reka ngusabikiye please ndabigusavye nitugaruka hano jewe nzogufasha basi turondera umukozi w'Imana tubazanye tuganire kandi ni byiza kuko nibaza ko batoduhunga ntabwo baduhunga nese tufise ibintu by'ibibazo ntabwo turi gupinga Imana cyangwa yego kabisa cyatugwanya abakozi b'Imana turimo turaganira kandi turi ku isi kandi urabizi ku isi just you uri ku isi you mean to survive mean to fight satani nawe abakora arahari hano ku isi so harakandi kabazo nshaka kubaza tutarafata umwanya munini cyane kugira ngo abantu batazarambirwa ikiganiro cyacu twavuga by'ubwari ibintu byinshi cyane urabizi ariko ikiganiro kiraryoshye kabisa wazi kuvuga uti Imana ni papa ariko ko Imana ni papa wa twese hakurusha gusobanura icyo kintu Imana ni papa iyo uvuze ngo Imana ni papa papa wawe wakanaka mu nyito dukoresha hano ku isi atari inyito y'ijuru wumva ari byo Imana ni papa cyangwa wavuga ati Imana ni umwana ni umwami ariko ni papa nsobanura ku kantu Imana bisobanura mu buryo bwiza jewe nakuze papa wanje tutari kumwe papa yitavye Imana nkiri muto cyane twakuze turigwa na mama je naje kuba muri Mozambique ata muntu numwe naje nshikira ahantu barampakazi maze gutangura kwikorera nta muvukanye nta kintu na kimwe nafise imbere n'inyuma nabwiza kumenya ntakekeranyako amara nzo kwishurira inzu nta muntu numwe azoyangurana amara kujya nibiki nta numwe azoyangurana Imana yambereye papa naragendaga nkasenga arige byageze nkabura amara kwishurira inzu nkaca mvuga ati papa utabura uko abigenza ntiyabura uko abigenza bro nkasanga burakeye inzu ikishugwa kandi nari nabuze amahera no mu kundi kwezi bikaba kameza agira kanzamura ahubwo ngiye kuvuga wenda Imana ari padrinho ntabwo ari padrinho
ni se so w'umugore wawe sibyo cyangwa ni padiri nyine ni papa warakubyaye mu idini. mu idini oya padiri oya imana ni directly ariko reka mukosoremo akantu wakumva uvuga uti imana ni papa ariko ni papa w'umwuka mu buryo bw'umwuka kuko ufite papa wakubyaye w'amaraso. Okay, ibyo ndabyemeye ukura byumva ejo bundi nigeze gupostinga abaye ari papa nyawe naba ndi Yesu cyangwa naba ari petit frère wa Yesu kandi jewe sinshaka kupfira abantu ku musaraba. Urumva ukuntu nari ndyamye nabitekereza ibyo bintu none ndibita nkangira kwisitari abandi baranyataka ngo none si umwana ni papa abantu bamwe banambwiye nabi ariko imana nyine ni papa ariko mu buryo bw'umwuka mu buryo bwa roho. Ntabwo imana hari abantu impamvu ugenda yimbuza icyo kintu nayo postinze icyo kintu nuko hari abantu bitwaza imana cyangwa se basenga imana bakayita papa rimwe na rimwe bakanabicumuriramo bakigira ibintu by'ibyigomeke bakumva yuko ari abantu bahiriwe nk'aho imana ibaha ubuzare kuko bahita papa wawe kandi si iby'imana ntabwo ijya ibera. Urabizi papa wawe ari papa wawe mu kirundi tubyita data. Papa wari kureba hano uri umwana mutoya kaguha ibuye rishyushye kaguha n'ibuye rikonje yanca ukuboko ariko imana buriya tuwigiye bunyaza ibuye rishyushye n'ibuye rikonje kumaze gukura imana ari igihe ishobora kuguhereza wahitamo irishyushye ukarifata ikakureka ukarifata ariko papa wawe yanca ukuboko naho umwana wanjye ushaka kumutwika. Ikintu nashaka kugaragaza ni uko hari abantu bajya hejuru y'abandi bakabatsikamira cya kintu cyo kwicisha bugufi ngo bumve ko nabo ari abantu bakitwara nk'aho imana ari papa wabo. Imana idashobora ahubwo ari iyabo ibibi bidashobora kubageraho. Imana ibabemereza ntabwo imana ibemereza abantu umva ibafavoriza kurusha wewe ntabwo imana ibera ibyo rero abantu bake babitaho. Imana nimba iguhaye umugisha abandi umugisha unayishimira wikwishyira hejuru wumve ko imana yakubembereje. Urabona imana njye simbizi nimba ibembereza abantu bamwe ariko nzi ko imana itabera ifite ibyo igenderaho ntanazi nanjye ariko uko mbibona nubwo mbona uburyo imana hari uburyo ikora ibintu byayo mu buryo bwayo tutanazi nubwo hari abashaka kugaragaza yuko bazi uburyo imana ikora ariko imana ntabwo ibera. Mu bisanzwe umuntu wakubajije ko ngo imana ngo ni papa ukuntu uzamubarira uti Yesu yigisha abantu gusenga yababwiye ngo muzavuge ngo data wa twese uri hehe mu ijuru. Sawa, icyo ni ikintu gisanzwe nta muntu udashaka kumva ijambo basi amagambo yawe uzamubwira amagambo y'Imana kandi yarababwiye ngo ntawe uzagera kwa data atanyuzeho. Ntabwo yigeze babwira ngo ntawe uzagera kwa se atanyuzeho. Bisobanura iki? Bisobanura ko uko biri kose ni papa mugabo bidaciye muri ziriya nzira. James urumva twe dufite ukuntu twavutse tubaye tuvutse nka kujya byakibaye kuri Yesu. Umuntu wese azi ko yavutse mu gitangaza nka kujya kwa Yesu ebana yitegure tuzoza sinzoba ndimwe abandi bazoza mu bambe sinza bazobaje gupfira. Mugabo rero reka ndakubwira ikintu kimwe kico kintu wavuze kirakomeye cyane. Bene babantu usanga basenga gose badasiba ku rusengero batagira gute batagira bumva ko bazi ivy'Imana gusumba abandi. Abo bantu nibo bambere mu gucira imanza nibo bambere bo kubona kumengo ni cegera kibana ari n'umuntu ubona aka gakofero nambaye ko nambaye inkofero avuga ati yo ujya ntazoja mu ijuru nambaye akantu murakabona kana hari umuntu avuga ati yambaye miringa ni izina rya Yesu uriya muntu ntamwe mu yarafise nambaye agashenete nga kari hano kariko na Africa kuko ndakunda Africa ndi mu pan-africanist urumva bakati yo uriya ni David yarabaye nabi akumva we kwera atabikora kumva ni afitanye ubusabane n'Imana kurusha wewe. Rero abo bantu bameze nka wa mutipe Yesu yavuga yagenda gasenga akavuga mana nisonzesha gatatu ku munsi nanga ibigira 10 simeze nkuriya mutoza ko ari umusuma atanaja no gusenga nazi no kurusengera iyo hari
hanyuma umutoza akora nawe aravuga Imana mbabarira nakoze ibyaha kuno Imana ije gutanga ibisubizo ikigenda kuri wa wundi shaho wa wundi asuzuguritse acavuga ati rero nimukishire hejuru nta muntu agororoka kubera afise imbaraga zo kugororoka ndakomeye ku buryo icyaha ni jewe nkomeye ndagisumbye ingufu no ni Imana idushoboza byose ikibazo cya nyuma reka turimo twihuta tugiye gusa nk'aberekeza ku musozo wenda tuzagaruka tuzanye mu wundi mukozi w'Imana ndashaka gusobanurira abantu kandi bro ndakubwije ukuri nutamuntu ngenzo murondera nzoca ndagwaye dukore tuze kabisa ndashaka gusobanurira abantu mu magambo makeya iyo umuntu avuze ngo gukorera Imana abashatse kuvuga iki to serve God to serve ni kuvuga ngo Imana iragukura mu byaha apana kugira ngo ushuja mu ijuru kubera igukuye mu byaha ikakweza womenga ikigukura mu isi kugira ngo ntuzopfe ariko ikugumiza mu isi kubera iki kugira ngo uyundi akiri hari inyuma abonye wewe avuga ati birashoboka bwa bundi that means you are here for a purpose. That purpose is to serve God, to worship Him, to bring in the word the gospel, to preach the gospel, by everything to love. Gospel is not only to preach in the road. Oh, Jesus love you so much. No, one of big part is that, but other part is to be an example. Kuba icyitegererezo cyangwa se kwera imbuto kwera imbuto amen cyefashwa ukaba mu producer ushobora kuvuga ati uyu muntu ari kuvuga amazi umwanya munini reka muha gasumo praise the Lord murumva ko ibintu biraryoshye nari mubajije nyine rwa nari mubajije to serve God what the meaning of serving God. So the meanings to serve God no kuvuga ngo is the purpose of God no kuvuga ngo ni icyo bisobanura gukorera Imana ni umugambi Imana yonyine ubwayo yiyumviriye iravuga ati ngiye gupfira bari abantu nindangiza gupfa nzahitamo abantu 12 abo bantu nibo bazagenda bavuga ibyanjye ahandi hose abo none bagiye barabitubwira natwe turi kugenda tubibwira abandi abazavuka twarapfuye tutakibura ba Paulo ntabwo nabo people that is the issue ariko kugira ngo tubishobore hari ikintu cyitwa umwuka wayo nzakivugaho ubutaha. So guys, everyone there, please have to listen this. Be careful. You are there, you are breathing just for purpose of God. Niba utarapfa Imana hari ikintu gushaka. Hey Jesus. Cyemfashwa mugana akagasumu kararyoshe. Wow, ikiganiro cyangiryoshye cyane ariko amasaha yabaye menshi cyane kugira ngo tutazabarambira. Guys, nimba muri comment section mwakunze umutumirwa wanjye mubimbwire nzamugarura n'umuvandimwe aba buri gihe abari ready abari tayari kuba yabaganiriza tuzagana byinshi tuzamukuraho byinshi hari byinshi tutagezeho abazi ashobora kutuganiriza ariko rero kubera ko tugeze ku musozo reka nere kutinda cyane reka ngo umwanya ubahe uburyo bashobora kubona ibihangano byawe se bashobora kubikura ndetse nimba hari abantu bakeneye kuba ushobora kuba waza kwifatanya nabo mu guhimbaza Imana nihe bashobora kuguhamagara nihe bashobora kugusanga. Okay, icambere ndiko ndategura video nkuko nabivuze ukaba uri umuntu ukunda gushigika ibikorwa bya gospel ukunda ibikorwa byo kuririmba by'ubuhanzi, please come to support me bishobotse gutanga uburyo urumva mugabo bidashobotse kutanga uburyo tanga umwanya ndakeneye gukora video ninde yumva yoza akaba muri video yanjye
turi Mozambique ni abantu benshi b'iwacu bahari. Because you can Yeah, support yourself. Nkuko twabivuze, you are serving God of course. Yes. So ushobora gusupportinga Yes. ukaba nawe. Yeah. Nizera ko wabaha contact ukaba Naba- na social zawe, Yes. social media zawe. Exactly. Yeah. Nimero yanje ya Movitel ni ku bari hanze y'igihugu n'abari ngaha ni plus 258 86 0054479. Yeah. Mais 258 86 0054 49 7 mu Kirundi. Guteranya 2 5 8 86 ubusa 54 49 indwi. Iyo ni nimero yanje mushaka kundonderako ku muntu wese yifuza kumfasha muri ico gikorwa cyane cyo gukora video, kuko ni ibintu ngiye gutangura muri iyi ndwiza. Tuzoba dutangwe gushutinga, tuzoza turaza kubaha ama publicité y'ibintu ko niko biragenda bikurikira. Social media, muri social media ntuze ya channel yanje yitwa King David Official 01. King David Official 01. Ndaza kuba baraza kuyishira ko kuri nuzenya hasi iyi video ininga link kugira ngo kuri channel y'umugabo w'umusore kugira ngo ugende urebe wumve indirimbo nziza cyane urafashwa ndabizi. Yeah. Guys, thank you very much rero kuba mwabanye natwe kandi mutumirwa wacu wakoze cyane, wakoze umwanya wawe twawushimye cyane kandi w'agaciro, watuganirije neza bari mu miki. Yeah, murakoze cyane. So guys, rero mwakoze namwe kuba mwabanye natwe kuva kutangira kuherezo ry'ikiganiro. Nizere ko muzajye kunda igihe uri bucyumvira icyo cyose, uzajye muri comment section tubwire se ikiganiro cyagufashije iki cyangwa se n'icyo wakunzemo. We love you so much. Ariko ntitwibagire umuntu wese ariko arakurikira ngaha ibi biganiro, ntiwibagire gukanda subscribe. Subscribe, share na like. Kandi mujye no kuri channel y'uyu musore nabwo mukande subscribe, mukore share, mukande na like. Yes, God bless. Yes guys, thank you very much guys. We love you so much as you do. God bless you. See you next time. Yeah.